дар доираи нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштангирии Тоҷикистон давоми ду рӯз рӯзҳои 22-23 июн дар маҷмӯаи варзишии ноҳияи Файзобод мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон миёни наврасони синусули 15-17 сола миёни мардон ва духтарон баргузор гардида истодааст ва рақобатҳо дар ин ҷо аз рӯи 9 вазн миёни мардон ва 3 вазн миёни духтарон сурат мегирад. мо аз ҷараёни баргузоршавии ин мусобиқа пайгирӣ мекунем ва аз рафти ин мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. имрӯз чорабини мо ба яке аз рӯйдодҳои муҳими соҳа ва федератсия рост омадааст ки имрӯз дусолагии таъсисёбии Федератсияи байналмилалии гӯштангирии Тоҷикистон аст ки ин барои мо низ ифтихор аст ки дар ин рӯз дар рӯзи таъсисёбии Федератсияи байналмилалии гӯштангирӣ мо имрӯз боз як ҷашнигирӣ ба чорабинии сатҳи ҷумҳуриро баргузор намуда истодаем. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштангирӣ байни наврасони 15-17 сола аз рақобатҳои муқаддамотӣ ва ниҳоӣ, маросими ифтитоҳ ва маросими ҷоизасупорӣ иборат буд. барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ паҳлавонон аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада миёни ҳам мубориза бурданд. теъдоди мухлисон низ дар толор хело зиёд буд ва дастгирии онҳо ба паҳлавонон рӯҳияи дигар мебахшид.
таи 2 рӯз шудааст ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни солҳои таваллудашон 2007-2009 баргузор гашта истодааст. дар ин ҷо зиёда аз 300 варзишгар аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишварамон ҷамъ омада бо якдигар қувозмоӣ карда истоданд. ҳадаф аз ин аст ки дар ин ҷо дастаи мунтахаби кадоме ки ба ҷойҳои намоён ишғол кунад, дастаи мунтахаби кишвар шомил мешавад. Олимпиад Насиби Азизов Микаил. мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз гардида паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ниҳоӣ миёни ҳам мубориза бурданд. ҳамин тавр рақобатҳои муқаддамотӣ бо нерӯсанҷиҳои ҷолибу ҳайратангези паҳлавонон пушти сар шуд ва маросими кушодашавии мусобиқа доир гашт. дар маросими кушодашавии чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни наврасони 15-17 сола намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ва дигар масъулони соҳа иштирок намуданд. дар ин мусобиқа дастаҳои шаҳру Душанбе, як Душанбе-ду, вилояти Хатлон, як вилояти Хатлон-ду, вилояти Суғ, шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, минтақаи Рашт, вилояти Суғ иштирок намуда истоданд ва ҳадаф аз баргузор намудани чунин чорабинӣ ин дарёфти чеҳраҳои нави варзиш, дарёфти чеҳраҳои нави варзиш ва бо ин мақсад ба даст дарёфт намудани варзишгароне ки лаёқати баланд доранд ва онҳоро дар оянда барои дар ҳолияи варзиш ва тарзи ҳаёти солим ҳамзамон заминаи мусоид барои дастаи мунтахаби кишвар омода менамояд. рақобатҳои ниҳоии мусобиқа бошад дар рӯзи дуюм доир шуд. сараввал финали вазни то 46 кило миёни бонувон сурат гирифт ки барои ба даст овардани медали тилло Асадуллозода Шукрона аз дастаи Хатлон-1 бо Сабрина Абдуалиева аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо ҳам рақобат намуданд. хоҳозмои ин ҷуфт дер давом накард, зеро ки Шукрона тавонист дар дақиқаи аввали сабқат ҳарифашро бо имтиёзи ҳалол шикаст дода медали тиллоро ба даст биёрад. дар вазни 46 килограмм ҳунарнамоӣ намуда бо ду ҳарифам рақобат намуда онҳоро шикаст додам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва дар оянда мехоҳам тамринҳоро зиёд намуда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷойи аввалро гирам ва миннатдории хешро ба устоди азизам ва Довсафар мерасонам ки ба ман чунин тамринҳо дод ва ман тавонистам дар мусобиқа ҷои аввал гирам. дар рақобати финалии вазни то 55 килограмм Исанбаева Фотима аз дастаи Хатлон-1 бо Боронова Шукрона аз дастаи Хатлон-2 ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. барои ба даст овардани ҷои аввал ҳарду ҳам талошҳои зиёд намуданд ва билохира Фотима тавонист бо як партофти ҷолибу диданӣ рақибро душона замин биёраду ғолиби вазни 55 кило шавад. Шукрона бошад медали нуқра ва Марьям Бобоева аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ медали биринҷии ин вазнро ба гардан овехтанд. тури 5 сол бошед машқи таъмин мекунам. Ман дар мусобиқаи гӯштанги миллӣ бори аввал иштирок мекунам. Ман ду рақиби худро шикаст додам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Ман мехоҳам ки дар оянда дар дигар давлатҳоям баромад кунам ва сазовори ҷои аввал гардам.
рақобат бо талошҳои ҳарду оғоз гардида, барои ба даст овардани ҷойи аввал ҳам Омина ва ҳам Жасмина марҳилаҳои душворро пушти сар намуданд. дар ин нерӯсанҷӣ Омина аз худ маҳорати олӣ нишон дода ғолиб гардид ва нишони тиллоро соҳиб шуд. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба 4 рақиби худ ғолиб омада сазовори ҷои аввал гаштам. Ман мехоҳам ки дар оянда зиёдтар машқу тамринҳоро кунам, берун аз кишвар ва дар давлатҳои дигар ҳам сазовори ҷои аввал шуда парчамбардори давлати худ шавам ва миннатдории худамро ба устодам мерасонам ки ба мо ин қадар заҳмат кашида моро ба ин хел ҷойҳо оварда сазовори ҷойҳо мекардем. баъд аз ҳунарнамоии ҷолибу диданӣ дар вазни то 46 кило миёни мардон, Амрулло Мирзоев аз дастаи хатлонияк бо Алиҷон Лоиқов аз дастаи минтақаи Рашт ба финал баромаданд. дар рақобат барои медали тиллои ин вазн Амрулло тавонист аз худ маҳорати олӣ нишон дода сазовори ҷойи аввал гардад. рақибаш Алиҷон бошад нишони нуқраи чемпионати Тоҷикистон миёни наврасонро ба даст овард. медалҳои биринҷиро Абдумалики Раҳимҷон ва Иброҳим Ҳасанов соҳиб шуданд. дар вазни 46 килограмм дар ин мусобиқа сазовори медали тилло гардидам. мо пеш аз ин мусобиқа бо ҳамроҳи мураббиам Мирзоализода Латифҷон бисёр тарҳиҳои хеле хуб дидем ва дар ин мусобиқа бо 6 ҳарифам дастболо гардидам. дар ин мусобиқа бисёр бачаҳо бисёр бо тарҳиҳои хеле ҷиддӣ омада буданд. ҳамаи онҳо бисёр сарсахт буданд ва дидем суҳбатка бо ҳарифи Бахши Мирзоев خیلی مشکل اومد و خوشبختانه در اون مسابقه برنده شدم. барои ба даст овардани медали тилло дар вазни то 50 килограмм ду паҳлавон аз дастаи хатлонду Шокир Ғоибов ва Ҳафизода Умаралӣ бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. рақобати онҳо бо талошҳои дуҷониба оғоз гардид ва ҳарду то ба охир барои ғолиб омадан кӯшиш карданд. билохира Шокир тавонист ки бо 2 имтиёзи паҳлӯ ғалабаро бар суди худ ба анҷом расонад ва унвони чемпиони Тоҷикистонро миёни наврасон дар соли 2024 оид ба гӯштингирӣ соҳиб шавад. در وزن 50 کیلوگرم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اومد به گوشتن ملی گوشتنگیری بود که در وزن 50 کیلوگرم جای اول رو گرفتم. من با 6 حریف خود غالب برآمدم و از همه حریف سختی هم این از دسته خطلون بود که با برتری 2 پهلو غالب برآمد و جای اول رو گرفتم. آمادگی‌ها چگونه بود؟ آمادگی‌ها خیلی خوب است و ما در تالار با استاد موسی فاروق آمادگی رو خیلی جدی تیار می‌بینیم در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نمودن نامبرداری تاجیکستان شد. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии вазни то 55 кило ду намояндаи дигари дастаи хатлонду Амирҷон Шарипов бо Ҳалимҷон Ҳалимов тавонистанд ки ба ҳамаи рақибонашон ғолиб омада ба марҳилаи асосии мусобиқа роҳ ёбанд. дар рақобат барои ба даст овардани нишони тилло Амирҷон тавонист бар Ҳалимҷон пирӯз шаваду медали тиллоро моли худ намояд.
و من تحت رهبری مربیان خود نزیلا عبدالرحمن و حلیم نوروز مشق تمرین می‌کنم. تا 2 ماه اخیر آمادگی خود را خیلی جدی دیده و این مسابقه سفربر شدیم و این شد که با هر رقیب خود غلبه به دست آورده سزاوار جای اول گشتیم و در آینده نقشه داریم که بیرون از جمهوری اشتراک کرده نامبردار وطن ملت کش گردیم. اینچنین من ماه قبل در همین ورزشگاه سزاوار در میان جوانان سزاوار جای اول گشته بودم و من میخوام که در میان کلان سالان نیز سزاوار جای اول گردم. در فینال وزن تو 60 کیلو رمزیدین عزیزов از دسته دوشنبه یک و محمد سلیمov از دسته خطلاندو با هم روبرو شدند. رقابت این جفت بسیار دیدنی بود زیرا که هر دو هم بهر به دست آوردن نشان طلا تا به آخر مبارزه بردند. در اول محمد توانست که با یک امتیازی بدن پیش صف گردد، لیکن رمزیدین هم در لحظه های آخر نیروسنجی کسب امتیازی بدن نمود. از روی قاعده های گشتین ملی گشتنگیری نفری که امتیازی آخر را به دست می آورد غالب دانسته می شود. از حساب آنکه در این رقابت امتیازی آخر بر سود رمزیدین بود، او غالب این وزن دانسته شد و مدال طلا را به دست آورد. نشان نقره این وزن نصیب محمد سلیمov و مدال های برنجی نصیب بلال نعمت و اسفندیار بزرگ گردید. طول 2 سال هست که در کلوب ورزشی پرویز صابرov مشق ورزی میکنم و 20 روز شد که در این مسابقه ما تیاری خیلی جدی میبینیم و این همه آن زحمت های مربیان کلوب ورزشی پرویز صابرov میباشد که یعنی که منچر صابرov، جمشید خلیل و فاروق صابرov با من این نزدیکی های این رشته ورزش را آموزانده برای مسابقه مرا سفربر کرد و من در این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم از روی 6 رقیب غالب برآمده سزاوار جای اول گشتم و در اولین مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان که در بین 15 و 17 ساله جوانان برگزار گشت چمپیون گردیدم. طوری که ما شاهد گشتیم رقابت فینالی شما بسیار یک رقابت سخت و سنگین بود زیرا که رقیب شما در سال 2024 میان جوانان عنوان چمپیون تاجیکستان را به دست آورده بود. برای شما رقابت فینالی چگونه صورت گرفت؟ برای من این از همه با شدت‌ترین رقابت بود که بر من خیلی این دشوار بود، ولی این نزدیکی‌هایی که مربیان من منچر صابرov، جمشید خلیلov، فاروق صابرov بر من آموزاندند از روی همین من فکر میکنم غالب برآمدم. آینده چی نقشه ها دارید؟ در آینده میخواهم در مسابقات های بین المللی که در آینده برگزار میگردند نامبرداری جمهوری تاجیکستان گردیده در آنجا هم خوب اشتراک کنم. در فینال وزن تو 65 کیلوگرم اسحاب‌الدین قدمov از دسته خطلانی با گلدسته‌شو حکیم بیکوف از دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان قوا آزمایی نمودند. تا لحظه های آخر نیروسنجی پهلوان بدخشانی با برتریت امتیازها پیش صف بود، لیکن در لحظه های آخر اسحاب‌الدین از یک حرکت خوبی به میان آمده استفاده کرده عکس الحمله را به کار گرفت و رقیب را دوشانه زمین آورد.
در وزن 65 کیلوگرم با 6 حریف خود غالب آمدم و تشکر خود را به استادم میرسونم که به من مشق و تمرین‌های زیاد داد و در آینده میخوام در مسابقه‌های در دیگر دولت‌ها اشتراک کنم و نامبردان تاجیکستان شوم. финали вазни то 71 кило бо рақобати Фирӯз Хоҷаев аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ ва Ёсин Ҳукуматов аз дастаи Душанбе бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳардуи паҳлавон то расидан ба марҳилаи финалӣ рақобатҳои мушкилро пушти сар намуданд. барои медали тилло мубориза миёни ин ду паҳлавон бо ҷидду ҷаҳд доир гардид ва бо ғалабаи Хоҷаев хотима ёфт. در این چمپیونات در وزن 71 کیلوگرم جای اول را اشغال کردم. در این چمپیونات امروز من با 5 رقیب خوب رو شکست دادم، نشانی اول رو گرفتم. омодагиҳоро ҳамроҳи кадом мураббӣ шумо медидед ба ин мусобиқа? омодагиҳоро ҳамроҳи мураббиам Толибов Абдукарим аз шаҳри Ҳисор мебошад. сипас рақобати ниҳоии вазни то 78 кило миёни Абубакр Шарапов аз дастаи хатлонду бо Некрус Ҳасанов аз дастаи хатлоняк баргузор шуд ки муборизаи ин паҳлавонон низ барои унвони қаҳрамонӣ бо талошҳои зиёди ҳарду сурат гирифт. баъди кӯшишҳову талошҳои варзишгарон Абубакр тавонист ғолиб шаваду медали тиллоро ба гардан овезад. дар ин вазн Некрус сазовори медали нуқра ва Муҳаммад Ҷабборов бо Далер Давлатов нишони биринҷиро моли худ карданд. омодагӣ хеле хуб ба ин мусобиқа омада, 4 рақиби худро мағлуб кардам. ман хеле ба тайёрии хуб омада будам. умед доштам ки хеле ба умед будам ки нишони тиллоро ба даст меорам. ман машқу тамрини худро идома дода дар оянда мехоҳам номбардори миллати худам бошам. рақобат барои медали тиллои вазни то 86 килограмм низ миёни Ардашери Ҳамза аз дастаи Вилояти Суғд ва Юсуф Азамзода аз дастаи хатлонду ҷолибу диданӣ доир гашт. дар оғози нерӯсанҷӣ Ардашер тавонист соҳиби имтиёз шаваду пешсаф гардад. ҳарчанд дар идомаи вақт Юсуф талошҳои зиёд намуд, лекин барояш муяссар нагардид ки имтиёзи лозимаро ба даст биёрад. ҳамин тавр дар лаҳзаҳои охир паҳлавони Вилояти Суғд бо як партофти зебо ғолиб гардида медали тиллоро моли худ кард. дар вазни 86 килограмм чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам. бо 4 ҳарифи худро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. дар вохирин ниҳоӣ ба ҳама маълум аст ки дар қувозмои сахту сангин дар дақиқаҳои охирин ғолиб баромадам ва машқу тамрини худро дучанд карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифгари давлати Тоҷикистон гардам. барои ин мусобиқа шумо омодагиҳоро бо кадом мураббӣ анҷом додед ва чӣ гуна буд омодагиҳои шумо? бо мураббиам Комроншоҳи Истопириён машқу тамрин кардаем. ба машқҳои дастаҷамӣ ба Ӯзбекистон пойтахташ дар Тошканд машқу тамрин кардаем. боз дар кӯҳистони Масчо дар кохи варзиши Лангрив бо Ҳамроз Раҷабов ва дар шаҳри Хуҷанд бо мураббиам Устопиров Фаридуншоҳ ва усто Устопиров ба яъне сухбаткаҳо мерафтем дар шаҳри Хуҷанд
و من برای این مشق تمرین کرده سزاوار جای اول گشتم. میانی سنگین وزن ها دو نماینده از دسته خطلونیک محمود حکمت‌الله‌زاده با بهادر رجبوف به مرحله فینالی راه یافتند. در رقابت نهایی هر دوی این پهلوانان بهر غالب آمدن کوشش کردند و در رفت نیروسنجی بهادر از پایش آسیب برداشته رقابت را ادامه دادن نتوانست. همین طور غالبیت به محمود حکمت‌الله‌زاده داده شد. در وزن پلوس 86 کیلوگرم جای اول را اشغال نمودم. من 3 حریف خود را مغلوب کرده و میخواهم در مسابقه های بین المللی هم پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. مسابقه خیلی هم در سطح عالی رفته است، طی طول 2 روز برگزار گشت. در اینجا که ما شاهد هستیم که بهترین ها از همه ولایت ختلان و منطقه رشت و ولایت سوق خصوصا بدخشان اشتراک کردند. بهترین ها در وزن های خود جایهای نمایان را اشغال نمودند. тамошобинони гиромӣ таи 2 рӯз дар ноҳияи файзобод чемпионати тоҷикистон миёни наврасони солҳои таваллудашон 2007-2009 баргузор гардид ки мо пайи рақобатҳо будем ва рақобатҳо ва мусобиқаи имрӯза дар сатҳи бисёр олӣ баргузор гардид ва рақобатҳо ҳам бисёр ҷолиб сурат гирифтанд ва мо давоми ин лаҳзаҳо аз ҷараёни ин мусобиқа шуморо бохабар намудем ва инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. хайр.